Sa igua nayo wiki we teka unangewe sundi kwenda kwea kenda nongo beba ngai ni museo ndi ni kwati wako kana museo isia aende nesa aende na kwisovia ndo covid yo wivila ne watu itabwa ni ukweli na ibo boku tamba moko no iki ya mask no ikalabasa nando bandu bando ingi ndukatete kwithwa bobo na ketho bobo kama ni lazima ukethobo iki ya mask na indi ani no tocheka na tuke ukunikilika na tusisi Mauvoo Ala Me Mathanguni maitu nitawane na mwende wa mutinda na tusisi Mauvoo Ala Me nengetu wito ithanguni ni Mauvoo mekwasya what awaits next president na indi ani Mauvoo makoneti ende ni ila ithitwe andi ni wandicho ya Kenya na indi ni nguthangiu nengelelia Mauvoo asuma nengetu wito ithanguni ya kenda Mauvoo angi manengetu wito ithanguni ni Mauvoo mekwasya it's end of an era for opaque government na ndi tuisekana opaque ni kila kindu kibya nau kiteko nania unje ngalikwe utona ngalikwe yengi na ndi usuni wona ni wa ndo government nenda ira na ndi nimekwasekana opaque government yesu kana baguta tonya kona kila kende yete silikalini nikikidwa kidela na ndi mayete maundu transparent kana maundu kila mwene ndi wene kila kende na ndi ningi nangi nengelelia ni babala mekwasya mekwikia utheu kana me uthesia sindi kana ukethia mwene ndi ni wene Mauvoo asuli ngi nengelelia mo manengetu wito ithanguni ya kana Mauvoo angi manengetu wito ithanguni ni Mauvoo makonete Sakaja na ndi beitwe Sakaja leads Nairobi governor race na ndi tusikana amethenya ibwit na mewotho anone thitwe na ibinda yo moyo prove kana degree lawe nayo kana masomo make ni masio kana ni straightforward tima ko fake na ndi ngothangu ngelelia Mauvoo asuma makonete manengetu wito ithanguni ye 11 Mauvoo angi manengetu wito ithanguni ni Mauvoo makonete kaula kana nyivu wa Mauvoo la withitwe wende ndini wandia DRC Congo kana Democratic Republic of Congo na ndi nibekwirwa kana Kenya ni kwitho itongwesia mwatianio Mauvoo kana mission ya kuikiria kana ndisune ya kwata Mauvoo na ndi Mauvoo asuma ningetu wito ithanguni ya 3 na ile na ndi tuminokelelia ane Mauvoo makonete safari rally na ndi beitwa mitauke laki kwitho kiendekana ni kana withi ni matayarisha kana ni metha mayumbania undu bailite ni kwa sport Mauvoo asuma ningetu wito ithanguni ya 43 na 47 Twisisi ithanguni ya Daily Nation Mauvoo Ala Me nengetwe wito ni yulua aume ana alama nethiwe me oa chumwa kithelu na balabe wetwa tamaite muthenyani wa keli akubikia wakana maima na wetwa kana maikuonekana maisike bala mai na ndi kwi chumwa ni kiithela weekend ni wa muthia wa chumwa kiki na thelile niwo miyo inethiwe na mwi wa Moses Nyachae unethiwe Kijabe Forest wa Elijah Omekas na ula unethiwe we mutemange kana we mutilange ona we unethiwe Kijabe wa Fred Obare unethiwe wingaliko wikitwe ngaliko sia Magadi na wa Frank Obegi unethiwe wikitwe ngaliko sia Kijabe na ndi makulo ni maende na kumila yuluwa wa niona nao alama no waye au me ana naende Mauvoo makaini anakuweta kana mabisa mapolisi na mubea wa kunekiliwa DCI ni maendera kwika ukunekili kumanya umo wakiku kana ikusia au mea ana na bala indi Mauvoo umakonania na kwithiwa manato ya siabia sala seulusa nika na ila sita kukon enenthi kwisila mitandaoni ya matuku na indi ngewa inokwa ulikunu isomea ithanguni ya 10 ya Daily Nation twisisia ithanguni ya katatu nitukwithia Mauvoo makonete sinduila kana sinduila sitonya kushoka mundu sithitwe site wa streetini sia misiminene sia musimunene wa ilobi na ndi sithitwe site wa ona mundu atena license kana atena tau na mate kumanya na ndi be mundu ukoelesya ukelwa wake undu nethiwe ayumala na kuthiukethia mundu wa musi na ndi akisanga sinichu ethwa aishokiwa kana aitineiwa sindu ina akwatwa ni shoka abaluka na ndi tina wakiu ethwa ayuye wa na ndi apolisi ni methiwe mayelesya kana nundu sindu sithitwe site wa peupe street ni se lobby nimekwithwa mayikia mutino kana witheni cia kote wanola kwithwa ita witheni wabikia kukwatwa wenda kusomea Mauvoo asu ni thangu namba 3 ya The Standard ithanguni ya Daily Nation oyambe Mauvoo nge manengetwe uito ni yuluwa undu maisha maende na kweta na balaba etie nomo ugali sosa escourse of unga sauce na endi ngewano yithanguni ya mwanza kwa ulikuna bala endi wetete kana atandithia mahoteli kana la maualeu ni mamini ya kutabia makastoma mo kana yuku yithi wana ugali sosa nundu lena mutununga
ninati nona atu mi mtu so bagwa kamera so video na ikombe wokutani bandigite no notice marume wa memo na indi atandithia sima wetie kana yuko yithi wana ugali sosa nundu mutununga iye muno na mutu packet imwe yuno bikie maneli na mbesa yolo na indi ndusani watwelekele banayo gorogoro mita gorogoro na kilo ile sia mbemba sima silingi 75 to 80 na indi niwona ni wondu maisha maende na kweta na indi mwa ani mosi etambia na make ya notice masya kuyithi wana ugali sosa we wa yangi mayakuya makuyana mini ya mkeloti yalichie saa nini oya yilu kuisosa kana witi ngima ile ya sio nisome dhanguni ya Mwanza ya Daily Nation. Tuisisi ya dhanguni ya katano standard ni Mauvoo makonetia ulawa igavana wa county ya Ilobi ulani Mike Sonko na indi nebe itwe bakulitwe what's next for Sonko after ABC blocks him from governor race na indi nitwesikana no nethi we ekwaute kumanga na kila one iwe kana ekwani yake kana ena maundu utanamba uthesia nikana withi ni wane wa clearance ya kwithwa ayitia kibila chuna indi chama cha Wiper nikithiwe chane wa masaa miongo eli na eli nikana withi nesia nenga na kana nesia replace nesia mwika replacement kana yanya yu yake ni yetho ya ne wa mundu ngi aungame na kibila chuna indi nimethiwe maendeano sukuma ikwani ya Sonko kotini nikana maisha kana apa undu batonyeka ukethia ni wetia kibila chuna kusoma wasu ni thangu ya katano ya The Standard ithangu ni kana ya Daily Nation na Mauvoo hilu wa ndongo ya Azimio wa Kenya Raila Odinga kwithiwa akanise kanata bisenzama ya IEBC kumusia munini wa Musumbi William Ruto kwa kila kuweta to kwithiwa ai campaign atumite mali ya serikali na ende Wani wana ni waka ungi wake uteti umbukie kati wa ndongo yesu ya ODM Raila Odinga na William Ruto ibindani mainde na kuitia kibila cha usumbi usakwa nini munene ukitengewa sinu isome dhanguni ya kana ya Daily Nation. Tuisisi ya dhanguni ya nyanya Mauvoo Ala manenga nitwe oko kuvini Mauvoo makoneti ndongo ya chama cha Wiper ulani Kalonzo Musyoka na indi nuwaite kana I'm supporting Raila with high on 2027 polls. Tuisi kana nuithi wa yelesi kana mkwete mba Raila kwa uyuti ni kana mwaka wangilile na miongwele na monza either ayeti ya kibila kiu na indi tuikila nile dhanguni ya kenda ni Mauvoo Ala menenge tuwe wito na indi waitwe tough options for next regime as Senator Okay's 10 trillion debt ceiling na indi nitwese kana Mauvoo Ala menenge tuito bane mekwasya kana musumbe ula kwithiwa ailika kana okola kwithwa aibeta kosa kibila cho sumbe mwaine wanyanya matuko kenda akethwa ailite kukoba silingi 1.4 trillion ni kana withi nitwaende ya na kusonga nambe na indi budget kana ila ikitwe financial year ya 2022-2023 ni ya trillion 3.3 trillion na indi tuisisia kura ila siithitwe itiyetwe tikura kana deni ila ithitwe itiyetwe kuma mwaka ni kana kuma ila president Musumbi wa Ndhiambe wasumbikie nditwe ya Kenya ni tuasisia ibinda ya mzee Jomo Kenyatta atanamba ukwa kana the country's public debt when the late Moi Kibaki took over kuma balabe Daniel Arap Moi ya 630 billion na indi nake public debt ila ya ibo aitwika no kosa kana Musumbi wambe aitiwa ni thayu mwaka wangilu mwema na kenda miongo monza na nyanya ya 1.1 billion isu ni layatiwe ni Musumbi wa Ndito ula waiwambe na indi o yutui kubiki ya yutui ni kuonania kana deni ilatu inayo ni 8.2 trillion na indi kwa kusisi ya ndeni wa deni susi on desi dhitwe sitiwa ula wethiwe I take over be deni nini kana pate Moi Kibaki kana mututia Arap Moi aitekova kuma kwa Musumbi wa Ndhiambe kwa Musumbi ulawe wambe mzee Jomo Kenyatta ya 1.7 billion na indi aiba mpaka kananda aiba ya 1.7 na indi aitwika ni kubika kana no kwathukanga kana no kuma kibilani ni kana Moi alike kana Moi Kibaki na alike atia 630 billion na indi nake mundui Uhuru Kenyatta nake atie 8.2 trillion wenda kusomea Mauvoo wasu ni thangu namba nyanya The Standard.
Nguni 12 na Mauvoo yulu wa maundu mosa kwani munene ukite na bala Mauvoo kana nokunekeliwa ithangu ya Daily Nation meweta kana ni kana kwithiwe na musindi round 1 itina osa kwani munene no nginya musumbi ulokethiwa aisa kuwa akwate at least kura milioni nyanya katono thandatu itatu maisisia kana andu ala maketha mayeyumilia kana meyumilite kuna kura ni kilungu cha miongo monza na nyanya yuluwa yana na ethiwa ene ndi makeyumilia kwa wingi tabasiani wena tamwaka na mwaka wa 2013 meyumile kwa kilungu cha miongo nyanya na thandatu yuluwa yana musindi wa kibila cha usumbi ailete kwithiwa na kura milioni kenda katono itano imwe na thini wa Mauvoo asuna yonza ma eusakwani ABC ikaweta nebingie maundu ma kwandikithia kuni makura na bala kubikia yune milioni mengweli na ile ngili umwe ya ngili ya na imwe ya miongo mana ana ma miongo 5 na nyanya na bala indi baumbeni kana mamina kubetanga byandu alama betangiwe thini wa register ya kuni makura ningili mana monza ma 11 mana nyanya ma 11 na bala kati wandu aya ngili mana elima miongo na thandatu mana na ma miongo thandatu na itano ni andu alama minete na kutiwa ni thayu andu angi ngili umwe ngili ya na imwe ya miongo monza na ile mana kenda ma miongo na kenda na la ibande sio kana passport sio itaenda nitie na Mauvoo Ala Me Mathanguni na andu angi ngilia na imwe ya miongo na inya mana thandatu ma miongo monza na inya ni mabetangiwe registani yesu kumana na kwithiwa matumiye duplicate ya ibande kana passport kwiyandikithia ta kuni makura na angi ngili umwe gilia na yemwe ya miongo na itano mana nyanyama miongo 5 na itano na lanzama esu ewetie kana meyandikithite na mabalua matailite na indi angengili umwe mana kenda ma miongo na nyanya na la methitwe kana manethiwe meyandikithite mbewa ibinda yemwe kwa uyu ABC ni yekie cleaning kana ni theisie register yo kwa andu ala meyandikithite ta kuni makura ngewesu ni usomia thanguni ya 12 ya Daily Nation. Twisisia ithangu namba 10 ni Mauvoo makoneche a National Treasury na indi ani accountant ulona thukuma kisioni chune indi twigana kana ethitwe kuma mwaka ni ula kwatio uyosu mwaka wa ngilile na miongo kana 2020 mwe wambe kubikia yuti thibite shilingi milioni miongo 3 na thandatu na indi we akwata musala wangili miongo 5 maana kenda na miongo 5 na inya na kubikia yuti thibite milioni 36 na indi ni withiwe account yake cia freeze wana etha aisukumwa kwa EACC ni kana asongie mokolyo kadha na indi ongi EACC ni thiwe yenda kana ilika kwika kuthoima na kwika ukunikeli kukonia masibitali ala methitwe mayeka irregular kana mai procure sindo itebobo Mauvoo asu enda kwisomea moni thangu namba 10 tukila nile thangu namba 11 ni Mauvoo makonetie sakaja na indi nitwisikana nunethiwe na ibinda yumu ya kuonania kana masomo make ni genuine indi ona kaunu nethiwe na ibinda yumu wonania ukunikili ola wikiwa wonania kana ni wotongwe chendini wa kisio cha ilobi kura ikakunwa kwa oyuti wenda kusomea Mauvoo asu ni thangu namba 11 The Standard ithangu ni 13 ya Daily Nation na Mauvoo yulu wa munini wa ndongo ya Azimio oka Raila Odinga masembani makwita kibila cha usumbi Martha Karua na ula utwaise kampeni yake kuyanga likosea Mount Kenya na bala ulikile kisioni chake cha Kirinyaga na bala madhuthi serikali makisio kiu kumukunia na kumukwata amba ndongo ya Azimio wa Kenya Raila Odinga masembani makwita kibila cha usumbi wetaka na Kenya ikethiwa mokoni alamasio ethiwa makasa kuwa Raila Odinga oithanguni yuwe na Mauvoo yulu ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kwethiwa awetika na nimekuthiko tini na kusukumia na kuskata nzama ila inatuye kana alama na pikie na kumusia ulawa gavana wa Ilobi Mike Sonko thini wa kwitia kibila cha ugavana countini ya Mombasa ngesuni somedha nguni ya 13 ya Daily Nation Lendi Mauvoo la faith utwambise na mo makonetie ala ana manethiwe meo aina meyo eke chonange makatemangwa makaiwanenya muno media ithanguni ya 10 ya The Standard
tukilanilia ithanguni ye 13 the standard ni Mauvoo makonetie ngwatanio ya Kenya Kwanza na indi abetwe follow our rules or leave UDA tells partner ndi muturi ni withiwe atabia kuria kijuri kana emio nene nukwithwa mayenda kwanya kana kusplit ngwatanio isu ya Kenya Kwanza na ketha maikwati ya miao ya chama chuka na ya ngwatanio isu kana mailete ukinyanza na maithi nuthi wa yasya kana akimwe kinela kinene chama etete andini wa ngwatanio isu menda ko deputize kana kutuka deputy wa ula flag bearer wa ngwatanio isu ne lama akosie maende yenda kukitana na moni kana within mama splitting nene withiwe matabia kana ketho maikwenda kwati ya miao mose kwanza Mauvoo nithango namba 13 the standard tuisisa katuni ka muthenyani wa umuthi thanguni ya 16 ya Daily Nation LENAH ndumethi etwe mayasya ni mbalasi ile lakini kwa katuni ka mbalasi ni 3 lakini mbalasi ile kwa katuni ka ni ile setwe ni utete wa Kenya Kwanza William Ruto na yake Kaliswa ni Raila Odinga wa Azimio na mbalasi ya 3 ikirire kokua ni nola kwita kivila cha usume na Roots Party wajakoya eva wetina amasembanetie na ende bane itwe 3 horse race kwa yuti 3 maandiketi tile ni 3 ya Ruto ya Raila na ya wajakoya lakini wajakoya kito kwa balasi yake ni wamekuita Sisi katunika kwithanguni ya 16 ya Daily Nation na indi tuiminukilia ithango namba 14 ni Mauvoo makonetie akutonya na kwanza nzo ya COVID na indi petitioners nimethiwe mayasya kana maskulu na makanisa ni tikundu kwailite thwa kwitonya ni wanzanzo kusiana ilasi na uthio wa miaka 18 yailite utonyo wanzanzo isu bate consent ya musei kana musei atetikilite kana withi ni cia tonywa nendi wenda kwisomea Mauvoo ni thango namba 14 na indi katuni ka umuthi thango namba 16 kasoletwe kasoletwe numba na indi kulo ikeki wa billboard na indi billboard ikaandikwa baba na mother Gachagua Ruto baba na yani kibathukanyo wethi yake mweba acha baba na mother na ungalikwa ingio ithia acha Gachagua na Ruto na indi ni wona nyowa undu kivumbi kiende henda kwithwa chukilite muthenya kuthi ula ungi yani ni mixed up mundu ndesa kwasia abani stronghold yakwa kana ba yani stronghold yakwa na indi wenda kuyo ni akatuni kauni thango namba 16 na indi musesia wa mutongo ivoni vuta vikamuthia ukunikilitwa mathango wenda kusomea Mauvoo tatu nengelelea no ikwati thango ya the standard kana ya the Daily Nation kana okesesia Mauvoo koliku nitawale na mwende wa mushinda na kwanita wa Faith MAKENZI wa mutunga watu isiokethea na mwenitu ndini wa studio situ tunenese maundu kauta ndini wa kilungu kitu cha amuka tukathiwa saitu siokethete